ndagushimira umugore waje umugore waje mwana ko ufite imana yakineze imbere umugore mwiza kandi n'ukuri umugore mwiza pe kuko urabona umugore mwiza umuhabwa n'Imana kandi ubonye umugore mwiza ubonye ikintu cyiza Imana yampaye umugore mwiza ndagushimiye mama tuje gushakana nawe rero kimuteta tucyatuvugana mu makuru naramubwiye ngo jewe ndi busoka ndi muyumbe narafashe none mama uzovyanganira cyangwa dushwana tutandukana haramiti tinaje niho mbarizwa keke niho mbarizwa neza abatuye muri Aziya, muri Amerika, muri Canada, Australia, ibyo nibyo bihugu tubashije kuvuga. Tubahaye ikaze mu gitaramo tuno munsi turi kwa Museveni umukozi w'Imana hamwe na SP famille nshasha baherutse gukora ubukwe bugane muri ko Museveni official Mutawara. Tubahaye ikaze abantu bose, turi kumwe n'abakameramani barimo Franco na Zikia. Tubahaye ikaze rero uri umugoroba tugiye gutarama, tugiye kuvuga ibitangaza Imana yakoze, tugiye gushima kuko Imana yakoze kuri Museveni hamwe na SP. Ni gutarama nta kintu gishasha kirimo. Turumva ijambo ry'Imana, tukubona abakozi b'Imana nuko tutarabageraho. Turaririmba, turi kumwe n'abaririmbyi, turasenga, turi kumwe n'abasenzi, turi kumwe n'abacuranzi, turi kumwe n'abasitari batandukanye cyane ku isi yose muzi b'abahanzi baturutse za Canada. Abo tubaza kubageraho mu kanya gatoya. So tubaye ikaze, murakaza nubwo ari mu rugo muri famille yanyu, turabegereje Museveni na SP. Imana n'umujura n'umugisha, mwakoze kutwakira, twariye, twamwoye, twashima. Rero famille tubaye ikaze, kutubona musa neza, turabona umwana ajanije no kwambara. Umwe yambaye umukara hejuru, undi wambara hasi, undi yambaye umutuku hasi, undi wambara hejuru. So icyo kintu nacyo tugishima Imana kuko musiga muzi style yo kwambara. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Tubahaye ikaze mwegere, tugiye gutarama buri muntu wese yirekure, kuko igitaramo bene cyo mu nzu ni ugupasanya. Usigaye gatoya mu minota birangiye, kandi usigaye nutangira gutekereza. Ni abakozi b'Imana twubaha amavuta yanyu, twubaha icyo Imana yabahaye, twubaha ko muri n'abakuru bacu. Turavuga kuko mwadutanze mu by'agakiza, mudutanga mu ijambo ry'Imana, mudutanga kumenyekana hano ku isi. Ni mwe abasitari ba mbere twatangiriyeho kwigiraho gukorera Imana. Twiyegereje metere ise ko mutamuko mu mashi, twiyegereje metere mukeha. Abatamuzi asengera muri ADPR, ni umukozi w'Imana. Je ku giti cyanje nifiti yaje na Museveni na Mubiri na Gatora. Abo bantu nibo bazanye na metere cyane byimbitse. Metere tuguhaye ikaze, wegere ko
urasa n'uwatinye kamera cyane, ariko aho bigerera saa 9 z'ijoro kamera uroba wayitinyutse. Tuguhaye ikaze wisanzure hano ni mu rugo, utubwirize udusengeshe, niwe mubyeyi dufite. Imana mu ijuru umugisha ko wemeye ubutumire bwacu, ko wemeye kuza gusenga natwe no gufatanya natwe mu mashini. Imana mu ijuru igumugisha. Dukomere Imana mu ijuru amashyi. Twegereje muramu wacu aturutse Canada babambwiye ngo niwe muhungu w'irato agasakagira tenari, ariko cyane azituka muri tenari cyane. Nabonye ku cyumweru fose bafata mikoro, ijwi rye nanicaye inyuma numva ringezeho akaza arusha SP. Turamwegereje yavuye Canada aje mu bukwe bwa mushiki wiwe, ni umwana mwiza, ni umukozi w'Imana. Canada amavuta barayemera nta kibazo, batubwiye mu mavuta barayemera rwose nta kibazo. Rero bofu tubaye ikaze, wegere Imana mu ijuru umugisha, no kuwa kane nakwegereje, n'uyu wa kane uza mbese muri make ubuhuke. Rero tuguhaye ikaze. Hanyuma abantu bose turabegereje, twegereje n'abari mu gikoni kugeza kuri saje, mwese tubahaye ikaze. None tugiye gutarama kubera ko turi kumwe n'abaririmbyi Esperado izindi ndirimbo 3 zihuta. Afatikanyije n'umuririmbyi kuva Canada, tugiye kuririmba kandi ndabizi turi kumwe n'abaririmbyi batandukanye. Hanyuma mbere ko dutangira reka dusenge, niturangiza Esperado izindi ndirimbo 3 ubona ko babwira gahunda yindi ikurikiyeho. No munsi turumva amashimwe, no munsi turasirimba, no munsi turumva ijambo ry'Imana. Nubwo mwamubona ngatangiye nicaye ni ukubera impamvu z'ubusaza, ariko mu kanya turagenda ibintu byose dusirimba tubishyira ku murongo. Rero reka dusenge hanyuma SP atubone izo ndirimbo. Mana mu izina rya Yesu turagushimira uzuze neza, turaguhimbaje kuko ushobora byose. Rero mwami Mana yacu turaguhamagaye amasaha ubane natwe, utugendere twambike imbaraga zawe. Iki gitaramo tugiye gutarama kibe icumugisha, ari abacumba bari kure abari hafi, kigira ikintu gihindura mu buzima bwawe. Mu izina rya Yesu w'i Nazareti Mana turaguhamagaye muri rufi ngo wemere bana natwe, tubabare ibyaha byacu byinshi, ariko wemere kutubabara mu izina rya Yesu. Twegereje imbaraga zawe, twegereje umwuka wawe, twegereje imbaraga zawe, dukoreshwa n'ubugenge, dukoreshwa n'umwuka wawe. Turinde gukoreshwa n'ubugenge natwe, dukoreshwe n'umwuka wawe natwe. Data ntabwe icyubahiro, uyu mugoroba tuguhaye ikaze, uyu mugoroba tubona imbaraga zawe. Urakoze natwe kuzumva gusenga kwacu, ni mu izina rya Yesu tugukorera. Amen. Karibu SP Imana ifatanye. We're not afraid.
Ushime Yesu Kristo. Gukomera kwawe Imana. Tuzakomeza. Ndetse na jina bariza. Ushime kungoro w'izukaya. Imbaraga zawe turagutaramiye Imana Yesu Kristo. Reka ubwiza bw'Imana bukomeze bugaragara. Hallelujah. Hallelujah. Twatugiye kabazamuka kabisa. Twongere hallelujah. Hallelujah. Shekela bari. Sabivuga se. Hallelujah. Hallelujah. Turanezerwa kabisa. Tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko tugicishaho agasebiri gato. Niturangiza twumva umukozi w'Imana Metre ariko tukumva bukeya. Niturangiza amaburo natwe turaza kumva. Niturangiza gahunda zikomeza. Mwisanzure abahaguruka muhaguruke, abicara mwicare, n'amahoro ibintu byose nta kibazo. Karibu abarinzi kumuzadufasha.
Bwana asifiwe. Atukuzwe milele. Twishimiye gutaramira hano. Isi yumve. Twishimiye gutaramira muri uru rugo. Kandi tunashima n'Imana yabubakiye. Nsanza. Noneho rero cyangwa ikidari. Zamanye igihe citse n'igihe kitarika. None data tugiye gusubira irindi rimwe. Siko kandi tugira ku kirindi rimwe. Nta kintu na kimwe Imana yoteranyiriza abantu bangana gutya nta mpamvu. Imana icubahiro utagaza haleluya. Haleluya. None Kagame turange neza ya suro kandi tusubire twumve ibinyabizo muje se buri munota ingana urutonzi wina utwarenze ngwino.
mwahuye kubw'impanuka, simwashakanye kubw'impanuka ngo nibiza ngo byatibuze. Oya, mwashakanye kubw'umugambi w'iki w'Imana. Kandi umugambi w'Imana si uwa none. Umugambi w'Imana ni uwa kera. Bibiliya iravuga ngo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenye utaraba n'urusoro mu nda. Bivuze ngo Yeremiya yabayeho atarabaho, yabayeho ari mu mugambi w'iki w'Imana. Mwabayeho mu mugambi w'Imana, yarabiteguye kuva kera ko muzohura. Rero Imana ibaho umugisha. Reka kadusome no murongo ntabwo tugutinde, hanyuma tuze guhana n'ibyo data aje kubwira. Reka dusome hano n'itangiriro ibice 5 umurongo wa 22. Itangiriro nico gitabo gitangira muri Bibiliya mu gitabo 5 za Mose, ibice 5 umurongo wa 22 aravuga ngo amaze kubyara Metusela, Henoki agendana n'Imana imyaka 300, ayibyaramo abahungu n'abakobwa. Amen. Gatandatu no ku murongo w'icenda naho hafi, uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Amen. Murari? Murari? Ego. Gasubire murongo. Uru nirwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Amen. Ego. Naho uwo murongo tugiye kuganiraho, iyo mirongo 2 ayishumba bamwe namwe muri nta Mana ikiba muri, ariko kandi arabashumba. Sibyo shaka kuganira ryo kuganira Imana mu rugo. Imana yahunze ingo nyinshi kugira ngo Sara aje kubyara. Byaturutse kubera ko bazanye Imana mu rugo. Sara kugira ngo ahabwe isezerano ry'uko agiye kubyara, Bibiliya iravuga ngo Aburahamu yarangije Bibiliya ivuga abagabo babiri, ariko iyo usomye hepfo haba hari ubusobanuro banditse, basobanura ngo aba bagabo babiri bari abamarayika babiri, ngo ariko bari 3 bari kumwe n'Imana. Mbese yari Imana n'abamarayika bashoreranye nayo. Ngo ababonye ngo aza kubatega bataragera iwe mu rugo, abinginga kunyuriwe, abasaba kunyuriwe mu rugo. Ngo ashitse abashuhiriza amazi yo kubakanda ibirenge. Ntawo biko wigaze tukane. Wakoze yarashitse gwashusha amazi, kandi si umugore wabikoze. Abraham araza ngo aboze ivumbi, ngo ararihanagura ku birato, ku birenge, ngo amare aho arababwira ati nimureke mbakira, mwonemerera ko mbakira. Ngo baramubwira ngo babanza gusa nkaho abamarayika bashaka ngo kwanga, babona ko nibatinda mu misiyo yari kwibajana i Sodoma na Gomora izabigiye kuburizwamo. Imana kuko yari izikiri mu mutima wande w'Aburahamu, yarazi uburyo Aburahamu yakiranukiye Imana no mu kubura urubyaro, ntiyigeze ava iruhande rw'Imana. Ndashaka kubabwira kugendana n'iki n'Imana. Haratsinza kandi ngo mwari byane mwagakoze ko kugendana n'iki n'Imana. Imana yari izi ko Aburahamu yagendanye nayo integeke mu kugendana n'Imana, ngo kubera ko yabuze urubyaro. Twebwe abantu benshi bari mu kugira ibyo babibura bakagaruka mu gukorera iki Imana. Yabaha ducurangira, yabona ati twamufashe neza, akabona ko ndabaza kumwakira, ikidara akakinyonga akakira cyane. Ngo abacisha mu rugo kubera kuzana Imana mu rugo.
Haleluya. ngo Imana ibwira abamarayika ngo uyu mugabo ntitwogenda tutamumeneye ibanga. Kubera iki wowe ushushe uti uyu muturage araca inzira za umuturage adutanga Sodoma na Gomora aje kubaburira dusanga abantu bahunze. Kubera ko abamarayika batari bazi kiri mu mutima w'Aburahamu, ntibari bazi uburyo yasabanye n'Imana, yagendanye n'Imana ubuzima bwiwe bwose. Aravuga ati uyu mugabo simumuzi. Aramubwira ngo igihe kiki nidusura kugaruka hano muri iyi karitsiye tuzosanga mukiki umwana. Nugisoma Bibiliya zivuga igice cya 18 kitangira ngo Sara yari hirya ngo azumva Sara araseka, asa n'ubihinyuye, asa navuze ati aba bantu ntibazi imyaka yanje, ntibazi. Iyo bamenya bari kuvuga ibyo ayo magambo. Rero turifuriza runo rwanyu rushya mwatangije, mwari mugize imyaka mutegura, ejo bundi bakabahuza biciye mu itorero kugendana n'Imana. Bibiliya iratubwiye ngo Enoki ngo amaze kubyara Metusela ngo agendana n'Imana, ariko yagendanye n'Imana atarabyara. Ntabwo kugendana n'Imana yagendanye nayo kubera kuko yabyaye, oya, yagendanye n'Imana atarabona urubyaro ngo abyare arushiriza akomeza kugendana n'Imana. Hariya hepfo tutasomye haravuga ngo agendana n'Imana ngo imyaka 300 niko Bibiliya ivuga. Ariko ubundi nukomeza gusoma imyaka yagendanye n'Imana bituma imwimura adapfuye, ni mbese iminsi ingana n'umwaka wose, iminsi 365. Ngaho tekeza twebwe umunsi umwe ni kutunanira, umunsi umwe uri mu kutunanira kugendana n'Imana. Ariko ngo agendana n'Imana, akiranukira Imana, anezeza Imana, akomeza kuba imbere y'Imana, akomeza kugendera imbere y'Imana ubuzima bwiwe bwose, atitaye ku mibereho, atitaye ngo yabonye akazi, atitaye ngo yabonye visa, atitaye ngo yariye, atitaye ngo arambaye. Ariko twebwe turi mu gukunda Imana dushingiye ku bintu. Ngiki gitandukanye n'abakurambere bakunze Imana ntacyo bashingiye, kubera kuyimenya, kuyisobanukirwa, bamenya imbaraga no gukomera kwayo no kwera kwayo, baranyurwa nayo, banyurwa n'imirimo yakoze n'ibikorwa yakoze, barayikunda. Bibiliya iravuga ngo kubera kugendana n'Imana yagiye asa n'uherekeje Imana kwisi hose. Hano yanyumvaga yanyicaga, narebye kugabanya titire, ariko niwe muyobozi w'abanaziri ku isi yose. Representa Regard, ndamushimiye. Ndashimira Representa Gatore nawe ni umuyobozi w'abanaziri. Abantu uko batatu na Napoleon ni abantu bakomeye mu buzima bwanjye, abantu agaciro gakomeye, kubera ko hari igihe umuntu agera ahantu ariko atazanze cyangwa se yinjira mu kintu atakizi, ariko umuntu akamuheza umuyoboro mwiza kugira ngo agicemo, akamuheza inama, akamuheza inzira nziza yacamo kugira ngo agere mu rugero rwiza. Abantu uko ari batatu ni abantu n'uvuga bwacu mu gitondo, kubera ko turaziranye mu buzima bufatika, mu buzima bubi, mu buzima busa nkaho butari bwiza, kugeza Imana ikoze ibitangaza igakizira kuri twese. Ndabishimira Imana. Uzi ukuri bara n'abantu bakomeye cyane, ndabashimiye. Aho bari babyumve, isi yose ibimenye, kubera ko abantu bangiriye agaciro, bampaye agaciro mu buzima bwanjye bwose. Ndabashimiye cyane. Hanyuma ndashimira umugabo wawe. Tuvuge ngo amen. Amen. Kele maride. Nukuvuga ngo Napoleon niwe muntu wamaye
inama kubera ko niyo twabanaga mu nzu abo bose mvuze bamaze kugenda baja hanze kuko nibo twabanaga ubuzima bwose bamaze kugenda hanze Napoleon nibo twasiganye kugeza uyu munsi Napoleon turi kumwe Napoleon ko turashima Imana kuko Imana yakoze ibitangaza Imana yadukoreye ubukwe ariko zose nyuma mbere tutarakora ubukwe niho narevuze ariko ubu ngubu tugiye gukora ubukwe Napoleon yangiye inama mu bintu zose twagiye dukora zose cyangwa se ibintu zose napangaga mu buryo bufatika mu buryo urabizi ko bugoye ariko ndashimira Napoleon cyane uzi ukuri Napoleon tumuhereza agaciro gufata ka Olivier Grand-Frère bamuzi cyangwa se Bisisi mu Rwanda kubera ko umuntu w'agaciro ku buzima bwanjye wowe na famiye yawe mwese kuko muraho neza tubaha agaciro mbese hano mu rugo uzufata kandese kamuruna wawe urabizi ko tubanye mu buzima bwose urabuzi aho twagiye ducana hasi ibi zose Napoleon yagiye avuga niko bimeze ntacyo yabesha ndagushimiye cyane umugabo Imana igumugisha icaye hanyuma abo bose nari navuze noneho maze kugera muri Kigali noneho Mubiri na Gatore bampuza n'umugabo mubona Maître Mukera ni umuntu mwiza ni umuntu w'igikundiro ku batamuzi hari abantu badakunditse ariko uyu mugabo niwe mugabo nabonye uzi uvuga ijambo iwabo bose barafashwe kandi Imana yabaye kabisa amavuta ndagushimiye waduhaye umurongo mwiza twawugendeyemo watweretse inzira nziza je ntangira gusirimba namenyekanye mu mukunga kuko umukunga niwe mbese niyo mpamvu umukunga jewe ndawumva abantu batazabumva umukunga mwaho nyine nyine uzamumva natwe dufite uyu mugabo ni wanyeretse inzira neza witwaga gusimba gucana Gatore na Mubiri koraho twumvisha koraho kompanya yakubita gutya kelele amaze atwereka inzira nibwo ikibazo basimba nibwo ikibazo baze yaraje izanyuma yakompanya ariko kubwira ukuri kw'Imana uyu mugabo niwe wadutojeje na Mubiri na Gatore tubwira ati mucana na Pasteur Kado Revera waje yarashingiye ejo bundi yarashingiye neza ndanezerwa nariko numva ndetse intumugeni niyo kwake intumugore babona none nabati none kanito ariko muzukuri Revera waje nawe ndagushimye hanyuma waba turagushimye cyane turagushimye ko wadusuye hano mu rugo iwacu nuko inshuti yanjye yangira inama nyinshi muri ibi ngibi z'ubukwe yagiye atugira inama nyinshi ambwira ati ni gutya bizabikorwa ni gutya ugomba kwitonda ukagira gutya ndagushimiye cyane Imana ibamugisha mu z'ukuri ndashimira abantu bose bitabye ba Kagame ndashimira Franco ndashimira Zikiya abantu n'abashuti bacu turahorana turabana umunsi wundi Franco ibyo zose mpamvu arabizi arabyumva kuko nawe yagiye adusanga mu Manaziri akamatinya akazaba ari kiyo ngiyo kugira ngo tugere kaba ikibazo ariko turashimana kuko nawe yafashe umurongo mwiza kandi ni ukuri muzukuri umuntu mugabo cyane afite ubukwe turabatume mu bukwe bwa Franco ubukwe bwa Franco ariko shafra ubukwe bwawe turabwiteguye kandi abantu batwerere batanga ifaranga Franco kugira ngo tumushyigikire nawe yubake aje mu rugo rwiwe Imana ibamugisha Zikiya nawe ari hafi ndi kubona sinzi ari kujya kuri telefone cyane ariko ko turakeka ejo bundi nawe azatwereka kazana ndabashimiye cyane abantu bose mfite ba bofanje avuye muri Canada ndamushimiye cyane Imana imugisha ngo waraje naho bano bandi bo turavukana mu mubiri ibo ni ngombwa ni itegeko kuza kunshigikira no kumba hafi Imana imugisha ni mushiki wanjye turavukana uriya nawe mushiki waje nawe ni mwana wanjye neza rwose batuye Nairobi hanyuma ndabashimiye bavuye kure baza kuri tufatikana Imana imugisha ndashimira umugore waje
uzavuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Imana, kandi ubonye umugore mwiza ubonye ikintu cyiza. Imana yampaye umugore mwiza, ndagushimiye mama. Tuje gushakana nawe rero kimutereta tukyatuvugana mu makuru. Naramubwiye ngo jewe ndi Busoka, ndi Muyumbe, narafashe none nka mama uzovyihanganira cyangwa dushwana dutandukana. Arambwira tinaje niho mbariza keke niho mbarizwa neza. Ariko rero ndagushimiye mama, shima Imana ko yabyumvise arabyumva, turahuza kandi pe umugore twarahuje nyine mu famille. Hari abantu bazashakana ariko badahuje utuntu n'utuntu, ariko iwacu turasa ibintu byose, turi kumwe kandi tumeze neza. Imana yadutwaye izi gutega umuntu udega ukaviri ukaza ukagira hano, nuko nyine uba wakunze kandi uba wabishyize nyine mu ngero. Turagushimiye mama. Hanyuma numvaga no sirimba gato nimba zokunda nakora ikibazo nta kibazo turangiye gatoya, hanyuma nindangiza ze gutanga umwanya, hanyuma nimba hari no duvuga tutanga umwanya kunakorerwa nawe. Turagushimiye cyane, ubivuga neza kabisa. Imana igumugisha wawe. Mfite inshuti nyinshi ntavuze n'abandi bose, buriya je novuga utumire mufutana ariko muzukuri ndabizi ko tuzogenda duhura kandi uzuze badusure nta kibazo. Hano kari hano mu rugo mwumve ko mwashitani wacu hano, jewe ndi umuntu w'abantu pe. Imana yangiriye neza, umuntu w'abantu rero ndabakiriye hano mu rugo rwacu ni karibu cyane. Imana yabo niko mutubona gutarama uyu munsi. Imana yabo cyane, ndabashimiye cyane, mwakoze. Come